Rokok. Laju. Kopi wede. Udah bangun beda. Kok bener nih kan? Parah pun. Halo. Assalamualaikum yang. Tunggu. Yo. Sik yo. Ono apa yang? Ono apa? Sik. Ono istriku yo. Sik. Oh, sesok yo. Oh, ketemuan dok mono. Oh, di Kajunong ko. Abo. Iya diboboe po ayo. Iya. Yang penting aman ketemuan dek mono. Oh, diboboe nong koiku. Iya, sing penting omon. Iya, sing penting omon meskipun yo keroyok temu kopo yo. Oke. Sing tenang awakmu. Sing penting sesuk iku rambutmu kopo yo. Iya ora apa-apa. Yo, sing tenang ae sayang ya. Sing tenang temu iki. Sing penting sesuk yo rambutnya kopo yo ki yo. Yo ojo ketahuan wong tuamu yo. Aku takut dibunuh. Yo, sing penting besok. Tangkuk sabar ya. Ben gak boleh kamu ben yang sayangan ben. Kayak ngerti. Jor yo. Sabar saya tebu bi bapak. Onggo. Iya, kurang sabaran yo. Iya. Ngak. Oh no. Pacaran boleh saya nggak mari. Awakmu sing tenang sayang. Yo, sing tenang awakmu iki. Sing penting sesuk yo rambutnya kopo yo ki yo. Sing penting tenang. Saya nggak mari boleh. Oh no. Ketelan kok yang anu ben kopi kok ada yang. Ini apa Kak Mas? Ketelan kok dibilang tuh ketelannya. Marilah. Ben ratin nanti. Marilah. Ratin. Marilah pun teleponan. Yang nak teleponan siapa? Kok ngaling ada rumah boleh mun setia. Tak mun ribedin kok hineng nang ada dek bukte ya setia berlai temu wiko. Korno-kornoan bawa benak lambu. Andre mon ditong na lebih 3 kali. Wah, catat ng buku harian, deki buku na. Ikala apa na? Bon si Bila pacaran biban si A. Si tadak ko kopi ngasih koper wah. Nomor 2 ban pacaran bi Suha. So ko na kotol. Si nomor 3 biban bi Marpu wah. Tanang nga tado krihin doon. Dari mapacaran na ban matado si Bila. Tado si mapan sekali. Mana pacar na saya lebihan bi engko saya lebih ratin saya lebih aduhai dah ya ro. Loh. Engko ada benilang ngalang na ben secara pacaran Kak Mas. Tak mau na pacaran ben beda online na nyaman ro dah ya. Makila tu wa tak harap aja korla soki. Kan kening ka bay pono-poy no tanga ben bingko si 270 triliun ro mi pona. Ba no tanga remon tak majar bulan datang ben iyo home. Berarti gua setuju. Mun ko oleh nyai gimana bisa? Durapa? Mula bona utang ayo, apa boleh nyai naru apa? Iya bondo lah setuju. Ya mayu atraki pas. Kok akabina ka pangulo. Bener mah? Asep.
sarom ben apenta dimma puktena ce andi pekeran coba duka lakena ketireng bini duh ce rasara kuli sakone dikala cu salah sangka Ampurwon melolok Reng laki ce ala sola ce nya akan lah mon ngabes reng bini lain tika nganga saibu gaya saibu tingkah deki tak laten tika ketok manona Reng bini ce berlebihan ce cemburuan laki ala ko sangka selingkuhan lamun cet niser ko tupa tenang mun berlebihan ya tak kira nemu nyaman Palang odi bude palang ben are bosang tang laki meler lakona main pacaran se PHP-an se pun telponan siang ben malam kaluar se ketemuan Ceben sarom ben apenta dimma puktena ce andi pekeran coba duka lakena ketireng bini du ce rasara aku lisa koni tikala cu salah sangka Reng laki ce ala sola ce nya akan lah mon ngabes reng bini lain tika nganga saibu gaya saibu tingkah deki tak laten tika ketok manona Reng bini ce berlebihan ce cemburuan laki ala ko sangka selingkuhan lamun cet niser ko tupa tenang mun berlebihan ya tak kira nemu nyaman mun berlebihan ya tak kira nemu nyaman mun berlebihan kedi ngaki kopeng le mun berlebihan ri tak kira nemu nyaman jo aduh kah tampuran melolo koh